كسر Somali Academy حتى تعرف channelka فضل subscribe notification كنفرو سيدك كسر عشان kuuliyada isla markaa la soo dhigo بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lesson is about today, lesson 7 in the hotels. عشر كيلو مانتو كسابسن يهي lesson 7 وعشر كتضوبات in the hotels وهنالك دحديثة أما مركا قول كريسانيسو هنالك in the hotels وهنالك دحديثة. Good evening, can I help you? Yes, please, I would like a room for the night. Good evening, fiid wanaagsan. Can I help you? Ma ku caawin karaa? Yes, please, ha fadlan. Yes, please, ha fadlan. I would like waxaan jeclaan lahaa a room qol for the night habeenkii aan seexdo. Marka ninkii hundheelka joogay buu ku leeyahay. Good evening, fiid wanaagsan. Can I help you? Ma ku caawin karaa? Yes, please, ha fadlan. I would like waxaan jeclaan lahaa a room qol for the night and habeenkii seexdo. Good evening, can I help you? Yes, please, I would like a room for the night. Would you like a single room or double room? Single room, please. Would you like me at jeclaan lahayd a single room qol keliya or a double room mise qol laba ah oo laba sarood yaalaan ama laba nafar ah? Single room, please, qol keliya fadlan. Single room, please, qol keliya fadlan. Would you like a single room or double room? Single room, please. Single room, please. Would you like my channel? A single room qol keliya or double room mise qol laba ah? Single room, please, qol keliya fadlan. Qol keliya fadlan buu yiri. How much does it cost? Qiimihiisu waa intee? It's a $5 per night. Waa $5 habeenkii. How much does it cost? It's a $5 per night. How much does it cost? qiimihiisu waa intee? How much does it cost? qiimihiisu waa intee? It's a $5 waa $5 per night habeen kaste waa $5. It's a $5 waa $5 per night habeen kaste. Can I pay sad ma ku bixin karaa? Of course, ha dabcan. Can I pay sad? Of course. Can I pay sad ma ku bixin karaa? Of course, ha dabcan.